Sampun puput minekadi pari krama yat nyani desang Prabu Bali. Lares ledangit dengaran dehang pawucanen. Iya. Daging pawucanan ide singgih ratu ide dane para ratu maka sami sane sampun ledang rauh no dieu mindak hadiahnya titiani Swastiastu. sangkaning garji taning manah uyati rehning sampun sideng ngarauhin sane mangkin iring sareng-sareng ngucapang pengastung hare Om Swastiastu tukang keledangan para semeton titiang sareng sami naging minekadi uleman titiangi punika sane ngawus sane yang wiyati garji teu manah titiangi raris titiang ngaturang para musuk semua jeng para uleman makes jero sampun mejanten risa pengarauh semeton sareng sami wastu sideng ngawowohin paripurna yaknyan titiangi no dia adanya sampun perdiaksa antuk titiang keledangan ide dane para semeton titiang sareng sami no dia pemargi utawi parikarama yaknyan jero iya
antuk titiang indit pidabdab semeton sareng sami no dieu rauhing kepuput uyak tianyan titiang nya. Tia-tia Sakemawon sane mangkin wenten uyati pinunas titiang riantukan sampun rauhing puput no dieu yanyan titiange wenten sane pacang tunasin titiang sane mangkin nah. Napi akin yesto iadanya nati tiangi Duaning sane mangkin pinunas titiang ledang sareng sami mabaosan munguing pumargin yanyan titiange napiki kebaos niste punika yanyan titiange ratu napi adanya sampun manut minekad di pikayun titiang ngeri kalaning nangun nyatnya side mau dame pemargin yanyan titiangnya Nuaro sane mangkin riantukan sampun ledang rauhin tur maning sampun puput wenten raris pitaken titiang kadia sapunika mangda ledang para semeton uleman nyawis mineka dipitaken titiang daging nepisan pada ledang raris para semeton titiang sareng sami mebaosan gumanti di sidewero titiang rika wentenan yadnya sane sampun tangunan titiang